bola ngai corrida e non muli bola tambu. Me ndina taka. Na ndina iko sama reida ni ndina. Awala ang kay korbata kaput ran bukiana no ngono ni do stadi. Kain doon to kaput chundor ngone ana pakasama ni la bunduang anaka. Sa gebare ter pakasama do anaka. Okay. Dona share ndo langat ko nangon. He's able. He's able. I know he's able. I know my Lord is able to carry me through. Erawata. Aukila ni rawata. Mebuke yau na nongu turang. Okay, kawala ngai kura takawa. Kama anda ke kusana pina kata mo boso iko. Ena mara ni boso ya. He's able. Erawata. Okay, rawata ni bukan buli bantu ni bukan buli na share erawata. Au siya kama dabi bakan de itaka. Yen doar ka ukila. Dia wili ko kwa ni voltambu. Gawili ko kwa ni tukuni chikina. Ni rawata naklu. Nangaw ni bolem talako tikinango. Nangaw ni bolem. Nadhapo so ti rawata naklu. Dhapa siya ni rawa. Rawata iya siya ni rawa ni dhaka. Okay, nakawalam tayo dhaka. Pagkak sana ka study. Okay. Lu boleh buki amade do boleh balang gatak. Untuk kuna buah. That God is able. Ni rawata naklu. Okay, so matani kuwa. Torbara na walang nga do tikinda. Merau ni buki kenda to. Buki ano to umbula. Merau ni to. Okay. More daw alam na po sa isiba. Apa raw? Okay, ang ko na style ko rin nakaban no mudang. Recording in progress. No study bateki ko. Boleh tak no ni study bateki ko. Mutu ko jubango. That God is able. Era ngau ni boleh ko. Ramu tu ko na. God is able. Iko staba dur tamate alo lelai, dur tamate vangkaratu no bade, dur tamate pinakatin dur nakame tataku bikina. Viva kan ditaki. Merawi ko mutu ko na ko God is able. Erawata nakalu. O rawa nakalu. Okay, Ela ko na to le ya utak matamay na ipiriwase vitu Atau kalau tambo ipiriwase vitu tikin eros nga bulkan 5. Dosari ta? Ipiriwase vitu ena tikina eros nga bulkan 5. Kano bili kaini? Uso tahu siya nga ni vitu tunto na kena PowerPoint Okay, siya ran ito batang atal to ano tipoltam. Oko ongo sa rawa kina buah me bakang bulaira sara sala ko me buana kalau ena bukuna. Ni sambula tiko ngako ko me daw. Me masula kira. Okay? Atora, ada berara buana kalau. Ada berara bici suike. God is able. Me daw. Me bambulai ko. Atora, God is able to save you. Nakalo rawa rawato ko me bakang bulai. Iya, ayo rake batarang suno mutar. Iya, adapa nga. Erna siya nga nimbula kineso. Ena idapa ni lako. Itu ni volta bu God is able. Rawa me bakang bulai. Iya, eso nga na mbula ni dapa ni lako. So, ena siya nga ni pambulai rawa nakalo. Di naman tanga. Ni rawa me pambulai. Okay, so ani? Bow Road. Bow Road sa. Okay. Kaso na, so na kai ko ron yo baray da, may bukay ko. Bukay ko na mumbula. Okay, lako na matan Timothy. Karon Timothy wasin duat kinitin karua. To baray da. Kau lang ikon na kau na musta dia. Baray da wala nga na bosa rawat. Si Ebosota. Takapa na musta ni Ebosota. Daw Ebosota na kalo. Hindi na matani ko, akin to redawala to nga na daw. Rawata, God is able. Okay, and ang boleng ko, God is able. And ang nituturin mo ni mata, God is able.
Ngona ya kino na lal libiliti le via kana God is able. Ngona ni lupo iwale. Kakan resun desun sul. God is able. Ngona tata ser mata bubale. God is able. Ya. Ano nga nung ngalili no ngono ngalilay. Ngona iko sa na ndatu via waki tu waka mata bubale. Nung baka nanu bertu na po nilini mata bubale mo besi ko bertu. No sa ni ato raw kya. God is able to do that for you. Amen. Raw ni. Sa kapo ko. Biriani ka ko. Mezo vire so on the second do. So nanu manito vital notiko. Siya nga wala nga nimbaleti ko no mustadi. Nanu miratal tigo so rabulo hawulitiko. Okay, karon Timothy ang 2 karon. To sari na? Ukwe telenga ka wabusote kina na vikongo ya ka wasianga. Sejauh. Anton suka. Ukwe telenga ka wabusote kina na vikongo ya ka wasianga ni mando akina nisa kilai kwaya ka wabara rabi huwa. Iya ka wasakilandi na sa ni sarawata ko kwa me maro roya na ka kau suliwa ka dobra sing kwa. Amen. Okay, mira God is able. Me maroro apa. Erawata nakalu me maroro. Nakao daw. Nakai ko suliwa. Me dova na singa kwa. Que balik sa nareta to kai? Ko yo buke indua no mbula. Que sa sulia no mbula bua. Da berata ka kwa. Erawata me Marwa. me maroro kwa nakai ko suliwa. Me dova na singa. Que balik que sa sulia no mbula bua. Kunilang kategori to na nichu. Nene? Que o kai to sa wali tu mo kakana. Artune re tamata gor maike. Mai me ke rausota. Tau kile ko chikongo, e usulia no gumbulu bua. Kau kilati ko yau ni rawato ko me marore no bulu. Amen. Ai God is able. Wakai ko le mbange. Na no mbange ngo ni no mbange nakalo. God is able to marore chuka. Sangan indua nan bank roba. Sindua na merah nilai daw. Ni membasuka na volta. Na kau talevo ko na yaw ko sa sulewa me marore. Seda ba? Iya, dalam tadi episode tul terus ngawul. Iso na una. Okay, na study ko kapag sa tabi kay sarno nolak tali ibang karangan mo chikil volta. God is able. Seda ba soni? Sako ako sarga na katubi tukun. Eda rawata na kalu. Oh, rawata ko me marore na kau sulewa. Kau sulewa na kumbula rawata ko me marore. Kau sulewi ko nung ngauna. Me banga tagi nona tanga rawata ko me marore. Kau sulewa na ilongu rawata ko me marore. Kau sulewa na gumata mo bale. Oh, rawata ko me marore. So, efso wasi tol tingin ros ngabul. Tau ready na kimbo manda. Turangan na ita may lalsing. Okay. Dopo so tau siya nga ni bitan na doon na kena PowerPoint paleta ni kero ko visual ko na boy total pailang ka chiko na wifi. Andra binakatan ni alamavi, andra binakalis may tonga family. Andra Vilomena, kem dol se oh talay nakatale binakana din chiko Sophie. Tanga yero may ko Sophie. Dital sanga yero talma. Then to ko Galaxy J2 ko. Imbula binak. Oh, nambuka may nandi rombula binak. Okay, sakune. Ke eno mu theme juga. God is able. Go mantanga rawsar nga no pola nga o te petang nga wan dono mu chikini pepa. Le print ki mai. May makambiro tu bal. Mulu tanga lebu God is able. Siya wala nga ni kambito bal rani no mu bunaw talangan dono. Okay na. Nangona pasi nangona bangko boleh. Okay, so Rakimbo kere turangan ita.
Itaw kere-kere. O chungoni sala. O sen pasya ni ko na butule. O isa, O chungo okay. ni sala. O nididi na koro. O lusimo na koro yan iswali suwa. Isa, No, o sorry. vinakabalew na siya matik mga ibano ni vinatiko ay nadidimengon sala. Okay. Iyo veikwe sarwata medakava na kasa wosi vida kibakalevu sar enaka kidenga enda sakre savaka samakina mebaka na koko wani takadaka yado enabukun. Okay. Sarawata medakava na kasa usi vidake vakalip sara. Ena kake nga enda sadava. Enda sa kerea vua. Okay. Kebambali na nonta kere. God is able to grant more than what we request for. Rawata kwa me solia vakalip. May nakai ko adava. Iko kere. Matul choko teka pakain dua kere como la ko batiki ko na mateni maile la ko batiki ko na kenada. Ikarua. Ke indua sule kere no mukote sule tanga bua no mudav. So God is able. Me sulia bi ko kaya. Rawata me sulia ko vakalebu may nakai ko kere tok. So God is able. Tabatala soni. Okay, ndo betu ko naman doon na God is able. Tanga ko refiso to tako sumay na Filipay wasin dua setul tileros ka bulkan dua. Okay? Tunggu bango. Okoya enabaka matali taka me yangonda. Okoya enabaka matali taka na yangonda sa malumalumu. Me baka tauwatani kene yangona sa baka yukuku. Me baka na kaukaua sa baka malumalumu taka rakina. Na kakete nga ako di. Kokoya. Naposare de ke. God is able to subdue all things. Rawa na kalu. Me baka malumalumu taka na kakete. Enabukum. So God is able. Ipagati ko na koko ni buton do rebaki. Ti ko na Grava nga to rawa to kwa. Me baka malumalumu taka kwa. Na kakete. Rawa bua. Rawa. So God is able. Kine vitin beka mas. Filipai wasi tolu tikine ros nga vulkan do. Okay, kaya kain do go reta to na God is able. Dala ba? Tukur mai. Ano mo God is able. Ik sa reta raw kin ko sando uki ko chiko Ibi ko kiti ko no to umbula. Hui. Bahan rati ko sulay ko no bolem na ngoni ko lang ko chikin. Okay. Kata ko on le wili mana kata kawase terus ngabulu tikine tolus ngabulu karua. Ono mo binaka pa kain do wasi may reto ko ando tikine ko tamu God is able. If you wasi manaka feel free. Okay? Okay, ko kata kawase terus ngabulu tikine tolus ngabulu karua. Oi kemundo na bewekani. Au sangay tataw na ki kemundo wana kalu. Kay na bosa ni nona lolom. Oko e sarawata me vakatata ki kemundo. Kasulieve kemundo mundo i bota keira. Kedenga sa vaka sava savataki. Okay? So God is able to build up. Vakatata gimana? Okay? Rawa me constructa ki kumbaga kena bosa. Bata keira tal na kena bo moni tiki ni ndomba ngana vale tambo ngaravi kina nakali. So yes, God is able. Sabatal Sony ba kaya ba ngalungalu cuk matakung. Okila sa lulu buti ko Sony. Bisa anda baka raum beauty mbau road. Metoso nakimbo no mundre beto ngoni sala.
O no munreu sana alam lo mani kuan sa warombi to kan bau road. O ni tangani ni singin bitu talanga kino kuan ay songo. Andra binaka tamay peni, andra binaka luke sokibeta, andra binaka basta pedeli rayasi. Anda binaga. Nakawale siamo tu. Sandra. Okay. To sara na no mo tu wala sa to kaya God is able. Kalo erota. Ni ore da no ka ta kapo no mustadi kombinia daki. Ngo en basi ko kinda matangali tuku ko e Christ centered a Christ centered that God is able. Nei tuku ke gole buke kinendua sulia na vivakan data ki sulia na inu it gives hope and ngona ren talako chikin simply telling your friend hang on pain ends for God is able. Kila sono ngona ndanda study sono ngona kenda to study merawani dawasya nakati ko bikenda may tumbukin na nakakila indo. Sono ngona dal vital no tak wakata vida nakai ko wasya en siya nga wala nga ni tumbukin na nakakila. Tumbu sarangakin ni pagaraw ni mbula kenelo kwenta beto ka. Okay, ere tato sa arbita pitang unong ko kero sa vital no chiko tigi panambung tal-talepan. Ausa nakita misi yang tumanda na untuk murid cuma ya lalu lihat nih bola dua baleta na ngauna banget taki bisa boleh cuma silandi kena kita lalu nondar cukin kena ngauna banget taki tuh rawan yung dambe me natakapatar kena apa ya donesa na binakatal nga rawan ni to bibaru taki ng donesa na sa torchmo ko na kanibol banget takila meraw ni kilan ka moda ka ba no muguli wal tambu so na style ko rin ka ba men raro kinabi ko na maroro si baka data ka to retain those messages information ni ko tarat baka sama ka no musiki na meto se na ulumanda na ngoni sala to ba muria to ko okay Roma wasitin ka ba baka ngor Roma tin ka ba tikineba okay. No binakausaka chuke kusare tutor nganggo tamay peni dono mo God is able. Erwata. Tukur mai. Tukur mai ke God is able. Mulai tong ko ni rawata na kalu. Okay. Romatin ka ba tikineba. Areda? Ozei ko iko molewana tamata ni turanga tani. Ena tuko ko esa mbale bwana no naturanga. Ena tuko ko ya se mbale bwana no naturanga. Iyo ena tundinga ni sa rava. Rawa bwana kalu me vaka taunde taki ko ya. So yes, God is able. Amen. Okay, nangona tonke animbula. Nangone unera kikina non da mbula baka tamate andua no mbul ni mata bubale. Bule non da buno ni garabitabi. Hawili ka baka samango. God is able to make me stand. Ngona rakakin na mata. Awa chibakando wa sandondo. Pero ba you are terribly mistaken. Nitiko wateki ya unakalu. So God is able to make me stand. Rawata ko rawa mera wakataw ditaki maybe wakataw ditaki kinambulang ko sa rawa wana kalu me wakataw ditaki ko matamate yes ko rin kaya sorong na pati dikin to abo ke nawiri mga mamandala. Kau turun sekarang tu tal kau dah ini kau sahut serta kan tu vital no kita sabi suka kingo betul betul tu kan kau diseba usa kawal nga kita kau tu sa kebang kerawal tu nga evita na kene bahkan dina mana lo mani voltam ni dina go nan dina
ni rawatan na kalu. God is able. Kaya pa kaya sa kanil so tabi baka na kaubi na kataw tangida ni ko. May ukaku ni nanuma ni siya. But God is able. Kaya kilaju ko kaya nangaw na binaka. May so tabi kina. Okay. Ipiriuruatin kawalu. So ni search ko. Habitan ron pepa. Hey, senti kumusta? Senti ko. Nawale bu. Karena bos ko mai bati meron yan racho ko nakimbo numundre ko mengonsa. Ciao, ciao, Cero na punaw. Okay, eu meli. Okay. Ito tignatin kawalu. Ni sabosota na kada kokoya. Ni sanda uvertaki. Sangay rawataki na mebukeira. Sanda uvertaki. So God is able. Balnya ko talaga uvertaki. Pakatobole bakataki kendo to. I am rest assured that God is able to help me in my times of trial and temptation, in my pains and my problems. Yes, God is able. Alam mo kata kayo soraraw chikin when God is able. Simply because we don't see. Baltangan na siyang nirated ko. Nararaman yun na boss. Dito ko na weekend. Nadabarawatan na kalo. Sebada ba esa Roma mater pula. Kayak pada pernah cuta. Cara tu timbang. Mai. Cuta Rasul ka ba? Yo. People. Okay. Yo. Cuta June 24. Dua ya. Uli kasar mai kai. Nengay iya mua sarawata. Metor kimdo. Mundo ka kunimbali. Mevarete kimdo talnga. Ano mata na bukay kuku. Ano maro bukay diyan sara. Indo sas. Okay, rawato ko meteor kenda mendekat ko ni bale. God is able to keep us from falling. Yes, lande. Ya mo takaba. To keep you from falling. God is able to keep you from falling. Yo iko mo soli ko biko ya. And let him keep you. Come tori ko kana maru ko. Kaya kay ko biya ba diri andun do tunga. Anda ba? Mungkin turba ko, God will keep you from falling. Orang yang para untung tu saranga. Berarti ko siang ni ada. Kendar sing indur se soli kendar ruwa. Ko ay magay tora nang boleh. Okay. Episode Nah, wale. Kento basement ko na ipirubi tu ros nga bulka. 5. Height ko to dito makin. Ay, binabali mo to sa rin ya. Andra pinaka-silika, andra pinaka-TM. TM. To siyang, tanya lang mga biya, siya na to sumay. Iyo. Tanya lang mga biya. Tanya lang mga biya. Okay. Yan, di ko sa nadam, batino TM to nga may, sa ambuli talaga nadam. Kito sa rawata, may bulian to nadam, nadam na to sumay. Kaya indo sara tu cuma maten korni da tin katul. Maten korni da tin katul may. Ano walang oretong no temptation has overtaken you. That is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Amen. God is able. My. Baka Taniela wasa vida. Ruwa sarawatan me wanda tanat. Taniela wase tul. Ada berarti itu. Mai reda mata Taniela wase tul. Ini tin kabitu. Yung Willy. Yo reda. No sare to nga. Sare buki ko sarto nga no mudab. No mustadi.
Iko na reda, ena sianga ni vidi de ki paka Italia ki oli pamadal si kemudian dobu na ono pamadal. Ano mutiki ni bola tambo support ka nan dina liu ya manan duanga na mala ni bosa lilia. Erawata, God is able. Era muteksa. Iya mai. Kesa pakongko riko koe na nito kalu o koe kitu sanggara sarawata me bang buli kitu maina lobo ni buka wang. Iya na bang buli kitu maina linga munin. Amen. Erawata. God is able to deliver from trouble. In times of trouble. No chukina yao. Iyo ndian rabina. Tapi salida tina madhi wase ono. Madhi wase diwa. Ai mai wili madhi wase diwa. Tikine ono. Mai wili. Iyo mundu kila kina ni sarawata na luve ni tamata. Iburu mbukoda na ibalbalada. Sange kaku kwa wana tavi paralas. Mutuda ke kakauta no mi moda kalako kina no mbali. Okay, erawata. Erawata lubin tomata mi bukota ni balbalda. So kaku ni alo lele kina. Si baka daba na lebu ni balbalda. Daba na kena imboy. Daba na dendening on. E monro laki ko toka kina ni balbalda. God is able. Iko na sulia na inunui na yalong kanga. Kina no mbula. Maka usibin total na mbula. Ito pala mo lebu kya. Kaya nabalib sa luke. Karun kornida masta? May karun kornida. Diwa? Diwa. Walu. Autit. May. Wilma. Asa raw buwan na kalu me baka libu taka bikim do na kani lolom keda. Mitu bikim do na visinga na yaw keda nga nga na ka keda nga kamundu wusi bida kina ena taka bina ka keda. Okay. Right. God is able to make all grace abound. Baka libu taka bikim do na kani lolom keda. God is able. Ada sorwar da do usanga na ba rote ki buna usanga na ba karanum bubble study ko ay dam baka mubuli dai re to kador bo usanga ba muri okay do tal reden dua are arun sar to ngango yo Kalau saru tolu rusunga bulu. kalau sa tolu rusunga bulu mai Ia viko sarawata medakava na kasawo sibi vole usara na kakenga enda sakerea se vakasabokin. Me bakana koko sa dagdagado ena loma. right God is able rawata ko mai do tale soni do mana contribution kunom contribution singa na bola Terme tu sunu korua, okay cerme tul sabul karua sunu kebit. Reda kuyau kucho banon berkuluna temata kedenga. Enden rembe kabia windonaka. okay kembali siang ni dona kaya daba Rendre bua kembali raw bua na kakedenga. Okay, God is able. Dava na obstacle, dava na ilati chukumatamu, God is able betal raka. Dava na unika unida, teba kana tebor kina numbula. Rawata na kalau me davu ubutaka. Dava na wasa pura ko sokota na numbula. God is able to calm the storm. Dava na uzi wai nanrano. Ni wani mata na buku ni tolo bimbi ko tangata. God is able to wipe your tears. God is able to heal your wounds. Dali tolakam. Okay. God is able talanga me tolakava masta pedil. Sulo ko na kukwa Okay. Ato torci ko God is able. Ignareda ke baka kamu madan do bunau. Ke oleh bunau. Sare da viva lo kangata ki kuruni ta kaba beiro da. Nalai construct kita nganu itu kutu. Rara biar merna numu cukup baka indona vale ngai ko sa na hachu na suni vale na struct sai sange bala langa ta cukup.
Bito na kenen delen kawa. Va floa. God is able. Total reden dua. Sesuai kakara juga. Okay. Ya, so ngona nyo barra ye. Vida tu binangor na same. So ba nuo na sengan bagan yo reda kina na bosa. Yo etiwo kina na baka sama iko reda chukur. Ko iko barra ida. Ke mo reda mandanin dongo. Ke romo asia bat kini rosi ngobulka kan dua. Asa pakan dinatasar ni sa rau koya me vakador na casa yala taka to keep his promises. So God is able to keep his promises. Que tu no koya una sangan beauty ko se levi ko na lako bataki ko mena tabani baka tao tu tiki burubura. God is able to keep his promises. Kawalangai wo iko mo bambauta kavandi mo bambauta. Nyo koya daw. Nyo koya tiko esam. You're not alone. Atora? Que tu no koe talama na daw bitumberi na alo tambo na buni kandi na may tumberi ko. God is able to keep his promises. Kawala nga mga kawa, din goma na bambang. Nastan na mamatarong na magtuyo taray sina kaluero at may maruita niya la. Okay. Wase bida wase ono? Wase on. Terus ngabulukin na. Iyo, tingin ko sa ulo ba taruh sige na. Iya, nareta bata na terus ngabulukin na terus ngabulka ruwa, binakadin. Okay, Iyan ni sa toro panangkara saka di ba pagkatangi vitanyala kasaka vitanyala na tuy vitanyala mata-mata ni Colombo. Sarawa tali nalo mo kalu o kwe ko sang karabuti nga may bagang bulay ko may be ira na layon sanggay kawa na tuy ko tanyala mo nimbula na tuy kasi nga mo ano ko kalus tatalamay na no nangilus kasa songo tabak rumbu-rumbu ng sun na layon arsa sang kini pagkatanyaw nisa sang indon na kada sa kunia via ukukwe ya sa sang talangan na kada kau takabo e matamu ni Okay. Okay. That is it. Lima bit. Johnny tini kawalo. Awa, okay. Lima tamay na ipilu bida? 5 bit. 5 bit. Binakabali mo na viewers chiku may binakabali mo kila kenta ko warakin ba road chiku. May tengo na ipilu. Wala na. O kuyongo ana bisinga ni no natiko mata ni sa tambaro o tina kere kina masu kina tangi rawa ni sa bakawai na matana wa sarawata me bambuli kwa me na mati asarango dinga. Okay, God is asarango dinga ena ka sarere pa ko pa. Okay, nawali. John. Reta ko kapag matanga siya ni bunaw, kasi matanga ni bunaw nandun ng bunaw. Gondo na ulta ka binaka ng study ni Ochil Basi ng libo Putin ke de bando. Si kendo do bangarando na program ni which is more biblical approach. Okay, lako chugo di bambure chugo God is able. Doon share vida na ka cha God is able. And kaya theme song sarto nga, he's able. I know. My God is able. Kermit. Amen. Erawata. Kaya ito nga kailangan na sira erawata. Sana ron di ba kami? Kukuha na kanya kukuha na namu. Baka tututa ka. God is able. Salah ko pata kaya chikin volto. Main doa tali tulsi mana chon bido. Johnny tini kawalo. Sa senga endua sa povea ongo viyau. Ia kau sa sulia wakayau nga. Kau sa rawata meu sulia. Ia kau sa rawata meu kau tatali. Okay.
Iginay te rusulu kadiwa. At tamangu ko kwa sa sulira biyaw. Tawa sibi na kakiringa. Asasenga indua sa rawatan kalirakira may nalingay tamang. Okay, chuke kera bakasa manida rawato ko me maroro na kaiko. Sole buai ko tutor speaker bakasa mbidi ya. Mata ini nakaroon timo itu wasin dua tikine tinika ruah. Don we? Gai soni ano mga unang ko sole ma indo naka erawata me bakan dita kino unre pa chume ngonsa. Au kilang ko kwa sana resiviti ngonsa se ruam bakan ko anda bia butuh bia kaya rawa berbunuh wah sana di chumeki. Okay, siapa kasih sama tiko soni. Masa pedeli dua. Buke nam dukai. Okay. Dua. Kune vale, we sangan ni low racer chuki na boss ya low racer chuki na baka sama. Na baka sama ni ka na rakawa na kalu ka rawato ko me rakam. Ando red chuki vale bu gore na same ba sanga bulka 5. Okay, same ba sanga bulka 5. New tega butu madanga na tikina etini ka ba. Okay. Untuk pada toma satu koni rekedenga sambale ko choba. Mate wala kan itu bos. Atura. Kamu tu barang itu kisah kono do mas. Me ada ko me ti toko ni dap. Ni dola bimbi mo ata mo non rai ko tar ngaro ni ado me ki ko nakalu mo ti toko. Mo toko na indu dola tan dola bimbi. Untuk ko tu cuma bina bakasam me. Pas ngabulkan ton robas ngabulkan 5. Matenya tu bos tintin kawa. Sa toko ni rekedenga sambale ko chob. Kimbale. Rawa tanakalu menomu iti toko. Nanga una ndrendre, nanga una mbole, nanga una vele daki. Ikola ko tinkina. So God is able to uphold. Okay? Naka ko da. Sabah kalkal. Reda kene karuania tu bos. Tikina tinkawa. Kasa pakat tundo nutakir kedenga sadaba. Ira vakalai roro. Okay, to raise the bowed head. Kaya kayo kumakilani sosa vakalai roro. Sosa pale duba baka duba ul. Okay, God is able. Rawata ko me baka tundo nutakir kedenga vakalai roro. Okay? No sana kayo no sa torto nga God is able. Bari no meeting voltam. Kwa sana teka budaba. Kwa sana luto nga may they'll fall into place. Dati kinechin ka 5. Sa raive kemuni na matandra na kakedenga. Ia koni sa solia veira na kenra kakana. Enangauna dondonukin. So God is able to give strength. God is able to give meat. Solia na kakana supply. God is able. Ngoni ko pakilani molumu. Don't go there. Bakay dosuliendo na bol. Lela tingin kawan. Oni sandende kanalinga muni. Kapaka mo mautaka na kambula kedenga. Enaka erdaba. Enaka erangandreba to satisfy. So God is able to satisfy. Okay, so tapa ko nangangande needs. Tinikadiwa, sami don rumah sama tinikadiwa. Enapa kaya torro ko enaka erangandreba ko era rere bagi ko. Ena rongota talenga na non ratangi kana daba. Kana bakambulaira. God is able to fulfill desires. Nakarangandreba. Kiko bimbina kata sarikya. God is able to wipe your tears. Seng wala nga nyo kwa. Baleta nyo kwa talanga.
Ito no talangana daw. Nawa ni matana. Ano ko God wet. Ano au kureki na dona chikini wala tambu. Ito ewa chuko me wakalanti. Harga yandu ar chikini wala tambu ngoni wilingus. Se wana na biyo na style ya. Rato shingi ba muria ngana daw. Na wilingus nga konto baru te gitu Ndata buta kedo kenda na wilingus ya. Orto sanga yandu undua. Acha bango katibi ko indua. Me zabuta ndoro na wila chikini wala tambu talitaki. Acha wala le to sakatibi o me indua. Dasar ko yaw no chikini wala tambu sar yaw na John 11:35. Zama John 11:35. Satang John 11:35. Jesus wept. Kuria sar yaw for me. Tangi de que odi. Jisu. Ang bitangay ka. Kwa tangi de Jerusalem, yo ko tame menungu that Jesus wept for me. Nindo pare na ibolta mo red kina na bingaw na. Tangi kina na kalu. Kwa singi tangi ngay ka. Lebu na mo nuwa, taputa na ibolta mo. Nito turki na wani matan. Ano bukun na lubiana. Kwa struggle. Oh, mereka talan rendra, bade turabango. Jesus wept. Labi sarlingangu. For me. Okay. Go red chugo. E rongoda talengana non ratangi. Kana vakam bulai. Kana vakam bulair. Ay siya sa kabitu masta. Mai. Kinkatul. Niko satangi merang kai vakumbulai ko koira ko sa vakasongo na vata ena kautir kedetani ngana dangi. Ia na mundre ena kautir tani. Ia ko koe sa vakarabi beyau ena rawata na banua kana taukena na nongulu ni banua tamu. Okay, kembali ke sana de kerda rawato ko me sulevi ko no mudav. No muy voto bota, que no bagarruta ki ala ta ko. Men. Que va ka sare de chigor na lebu ni rawata. Que ni bale. Ngone tu ko ni ne bol tambu na daw. Reda usa lako me bagarruta kan tu tikina me no mundo. Kembali na daw. Rawata. Les di na mai. Auna lesu tal mai na daw. Ena rawata. Mai kau tikem mundo biau rawata. Dole tiko talanga ena buno usati ko kila rawata. So gori sipo. Tapa na buno mundo ke pakan tapon to kina, pambutum butu tak. Ena sorong ne rendre kina lako. So gori sipo. Amen. Amen. Pas na matakan ko me buki ke mundo na kalu. Buki ano to tumbula. Buki ano tumbula ne besinga ena no ngoni standi. Nanu machiko. Kako nanu mi ko tok nga patak information lako beko. No one study. Think about where the rubber meets the road. Nangaw nandina so tabi kina ng bula. May alalon din ng bula indela ninggeli. Kaya natasang niya ang losi. Siyang nito ko ng bula. Ito ang nakaro ni baka ting weekend ito na kaya bula weekend ito na kaya baka taon dito weekend. Hindi rin na boss ni alal ni kalun ito ko kaya. Erawata. So gari siya. Sabi kem doon na tingu, nandrenre dabi ko lang ako rumah ni kuwa. Dapat na musi ko lang ako. So tapat ko ni kuwa. Ya dapat so ni baka sama tono mata. Tular raga ko ng bulang ko. Dapat nandrenre lang ako rumah ng mata bubale. Tumba ka na ngoni. Pero ni tumbo sakit tu may baka doon ng bike kay Jericho. Kawala nga mo takaban ni kuwa. Ina mo pakang bauta na kalu that God is able. Ratsia kina may cherry ko na singa ya. May bala na ko. Malata ni God is able. Ato tong bala chuk nga may or to na ng better dolata na kato. Tong bala may siyang ni toso na way tumbu chuk nga na way. Tong bala may tumbu tu nga na way. Labeta nga may na namatay na to ng bet. Tao indela ni way. Sa suka na way. Ron roso mo ko lako ira. Toka na puno mama. God is able. Intakos. Rabia kar mata tu na Israeli. Puno sarang asing don melako maikin. Tu na kaluna batu ya. Panguno biro ko. Isarota. God is able.
Hara tu kuno tevi tanu ki baka tau ko choga ni senga na kami alibi. Boleh cukup tevi tu ni kila ko. God is able. Amen. Ni tu kalau itu dapat kira mata kaniko. Buke kito, baka lebu taka kito, baka tumbur, may rara makasera talaga. Ngayala londi na di ko nirawata. Iya. Kito na siyang nirere si tangga ya, nangonong bola kito lako ki. Baka hindi itake na nitumbol. Nirawata na kalo. Nawale ang tumbol na betadini, to yan rabo man mataga ni ko nito buli. Kanito mas mo ni bukir to. Ito na nunguti ko ng bulan ni Taltala. Lenga na kinatao ko na data. Kanito mas mo ni Bibu kinano ng bulan. Nasasanga man na tao raw na data ni Nona Wi-Fi. Na siya maraw talamay. Na maraw katumay. Ang mga sinabukong na tayo kito rasa nga niyado romay. So baka nawangawang nga. So baka natawi mati. So nakay bibis. Kito pa ang bauti kaya mo ni rawata. Nawale wer na siya mamay puno lewu. Kito ibiti lewu. Nubiyan niya ano. Manitaon tako kay ibiti. Era siya maraw man na matapin ko. Hirir na siya mati kumaya na Facebook. Nito mas mo ni bukira talaga mara. Baka ibota-bota. Nanganga ka ng bolem-bole lewu ko. Kito wala na nito swate. Kito wala nito lalangan ni Val. Ni wala ka deuti na nito wakasama. Mi wala noti tiwa na aloy kito. Nyoni rawata. God is able. Nawale besar na kalong. Ano muni loloma kena na muni bitu merbe kito na matakan ko. Kito sama sila buku muni chisu na nito isoro. Kanito yung hamil. Amen. Amen. And Nawale besar buat ni ndamarutak nanda maybe si mata ni dai. Tumeju. Lani siang ni doli raw na vingarabi na mata ni kuah. Isa ni mas juga ni kelo ni beba kelo ngatai tiu kana beba buku tiu. Kami lele buer na wale di kinon matentu. Yang ngono bela dak yang don magati ko. Na wale bikem ni na lu ni kelo ni siam rome na mata ni kuah. Obir binararam weekend. Na buku ni nanda marutak menda may biusi na batu-batu lebih grave ona ker tal tigur mata ni ko ker ni kako ni ngula daba na nomini masu waka nomini ngauna wata kena turani nomini ngauna babu bale kena turani na batu-batu ni lebih grave ngo menda lebih de tigo buana kalo rawan into baka ni terede kin nandambula singa wala nga weekend Makakin beir na weka. Tumbas lo taltian ni talta. Na boleh sos tawtiko. Katkotonya na hope. Watla kina tuman taltiko na bebom bumbul tagi me oklanti. Na kita taltinga kina tumeju. Wataltin dermada ngo. Ndena mani tostal. So tabruto tiu melo tokana no. Antara tu maruta tiu na buli. Pakai dormitor mado saud kertu boni ni tal. Sabu kertu tal tu kono mango. Na buni mado na. Kuntu kono kira ngoto suni. Besar tu weekend ramata lin mataka. Na nontang ngono batongo. Dar mai sottal kin bat ni wengar rabiongo. Me dobro ngono ya. Ni puede gunakan. Ni kelong.